Oh, yuwaja na ujira wake. Dore ngiyi bahasha zari zirimo. Aya mafaranga ntawe. Oya reba neza. Anatugufasha kureba. Ese madagare nano hazonica zomba. Oya royi murebe neza. Nzobira gute faranga zibuze. Madagare nazomba. Sinshaka ko royi sinshaka. Isukundagira gute. Tafaranga zagiye n'icare turebe. Dore ko harazi Murebe neza. nyine. Taho zagiye. Ayiwe ko ariko amana. Wa mugongo urakifita kandi ntusuzugura guko nshaje nize kubaberesha. N'uyu mwana Aya wanyu mafaranga aboneka. Zoologie calcul mental. Tremblement de la terre faranga zanyu ndashaka ko amafaranga aboneka royi. Izi faranga Gute amafaranga buriya mu wanje. tegera jewe izi faranga zitabonetse ko numva ihakiri yanje yagomba izi faranga zitabonetse ihangana ndashaka ndakora ibyo nakoze muri 90 Ayiwa la muwe tayari choko wa kanisa we Bwana yuwaja yuwaja na ujira wake. umuntu karakorora akagagara muri aho ngaho muwe ko wamuzuye. Ikintu ariko se mwirengagije ko naraya iwanyu ntaje ku bitaro. nagahunama kuri telefone ntiyozana n'umuntu n'amazi. Niko mu ahubwo uranibukije kubera kuko buriya nashitsa mugoroba mukamba umwana ati ngene mbonane na dogiteri. Twaraye tubonanye umwana yaramperekeje arahangeza n'ibitaro byiza pe basi nukuri nicyo kintu mwaturushije ariko nabari nimbagara amariro yamya mpamagara aranguyaguya abantaye ahantu mukumba harimo intebe zibiri we n'ibikoresho araniyegereza nyine ndihaga amafaranga yibanze ngo $15 ngo zo kubonana nawe turabonanye ndetse ngo wogira ngo none bazaberekwa ngo mutonderega mpuru yahaye uburwayi bwanje yamambwira ati se wageze warutuye ahantu y'imbeho ati mwageza mukora imirimo ivunanye ati aho mu gihugu c'imyotsi se ati cyane ati wigeze kuza wikorera ibintu biremereye twaza dutema imbara tugatutira tukazitira arambwira nandikiraga ibi karatasi birarunze hariya atejo nzoze ati mfite ingwara zigera nko kuri 4 ati nzoze hariho zimwe ndetse ngo nibishoboka nzobaho ce kumbugita ndetse urasarira yabaye nkuzana kantu dore kari gafite nk'amahembe amanyago abiri kameze nka kwa kundi ku jareti w'abana bapfure bita pito agakubita sinzanwe ariko akankubita ha nawe akakandoza mu gituza akagakoza mu matwi yiwe arambwira ngo sitoma yanje ngo mfite urwoya rumeze nk'urw'ikirengeti ca sedeke ngo kiragenda ifuka bwabwo yako burafuka ntangura ate se bwo bwoya heba gukubupfura gupfure n'ubusigaye hasigara hameze neza none reka ndebe ifaranga mumpa umwana ndebe ifaranga usubire tugende ejo imodoka zariko ziza kumpitana ariko wamenye neza kumubwira ikibazo cy'indwara ufite cyangwa washyitse birakubira n'uyu nguyu nazaba wo ufite indwara none umwana asura murenganye nijega nyiri indwara namye mutonde ko bizabimera ndamubwira ati ndimo kwamangira umusonga ukamukubitira ahangaha wakubitira ahangaha gutyanye inkono nayo ikavugira hano mu ino ry'agahera aho yasura kuvuga urya kama numva izuru naryo riratanutse ryatanukaga ni hose ese azavura naje kuba atahibi wabonye indwara uhumure kwakunika no kurwara ahubwo reka ndagukorera icyayi reka ndebe ifaranga iratugende n'umwana
reka ndebe ifaranga uzi ugendaga nimushika ubwiraga muganga ubwira umuntu ndamubwira uzi umubwira ikibazo uzi utegeye ibyo mutaka uzi umusaza kare ushika umuvugire kurabona washobora kwivugira kwa dogiteri yamye arakorera gutya arakorera bwama buca akorera nawe zanga atakaza giwabo uzaza vuba umaze kubwira amatwi mabisha yampaye kadata soko ni dore ariko soko niko nawe bagabo ba mama matata dore ifaranga yampaye inka bigenze gute matata komesta niki warwaye se namye mbibona niki ngo ko ndarara ndigana bavuwe zagenze gute ifaranga ziribwe ndazibuze ngo ngute ifaranga ziburiye mu wawe Filipo we mwene dore ibahasha dore ngiyi ibahasha zari zirimo singiye idolari 150 ndazibuze zana tugufashe kureba ese madagare nanono hazonica zomba royi murebe neza nzobira gute ifaranga zibuze madagare nazomba sinshaka ko royi sinshaka ese kundagira gute tafaranga zagiye n'icare turebe dore ko harazi Murebe neza. nyine ntaho zagiye ayiwe ko ariko amana wa mugongo urakitse icara matata ndakungusa idolari 150 zitakariyemo wawe icara wawe ndagira gute royi nazana tugufashe kureba aya mafaranga ntabwo oya royi reba neza royi amafaranga muyarebe neza ndagira gute mwuka zara ni karibu niko zana ishakoshi zana turebe neza zana ntaco nitwe ndareba se zana turebe neza reba neza iki cyangwa tureba nta mahoro ntaco niko Filipo ifaranga ndazibuze oya ntugire ikibazo umugore araza niko noneho nijoro narashitse ndimugire ngo ni ibindi izi faranga mpaguruka imuhira namwe zifata ndazizinga muri iyi bahasha nzishira mu kimono cy'ikirepe ngikira kiramansaria cambarira imbere y'ipantaro uko yaraje ngo bare kuzishira mu kimono cy'ikirepe nageze mu mitamba ndazumva hariya mu buhonde nazimanukanye ku kirungwa ibuvira ndazijabukana ku idwani ntibigeze bazibona nijoro nagiye kuryama zishira hariya ku musego ifaranga inoti zitatu z'idolari 50 ruhamu yanje nayo yekoyo we nibarebe neza reka turebe neza hezi koti noneho na icara matarata abana bagira bakungu ifaranga zirabuze ndasheguye ku manywa ko ndambura ikoti imbere y'abana roya barazishaka ziraboneka ye ngo naje ngo ndavurirwa i Burundi no karundwa hamabuye ngo ndaza kwivuza ewe ngo ndigana bavuwe iyo nzireka se nkagonyokera imuhira iki kimasa nishe nabi nkagikubutisha nyindi tico hahiye abana reba neza nananiwe kugonyoka ngo ngonyokera imuhira ikimasa canje ese ukunza uzavuga amakuru ya oya nani murebe niko tansira zamuka ese ukunzogenda n'amaguru mamirira misozi ndavuwe wewe ni gute nanone ga nimpena iyo ngo ndabona ko bazimwibiye mu nzu amafaranga ashigije ndama nshuri kaniro umugabagira ukuri ko hari ikibazo cyabaye niko wa Filipo ikimasa ntabyo gute n'uyu muhungu wanyu twahari yewe mugabo bazuye umwana wawe uyu muhungu nijoro yari kwavuka kabiri nkagira ngo none agiye hanze akazuka nkumva karavuga nkagiraga ngo none nibyo abatoya neza ko ndumva kuko naparanganye mu mutwe ndaparanganye kandi mparanganye iwawe Filipo royi shaka amafaranga royi aya mafaranga ntaburi amafaranga ni murebe mugaco reka tegera mbabwira kandi ntimusuzugure kuko nshaje nize kubaberesha n'uyu mwana wawe aya mafaranga aboneka zoologie calcul mental tremblement de la terre faranga zanjye ziboneka izi faranga amafaranga buriya muwanje tegera jewe izi faranga zitabonetse ko numva ihakiri yanje yagomba izi faranga zitabonetse ihangana ndashaka ndakora ibyo nakoze muri 90 ayiwa ngogutima ahani muwanje roya ibintu bagiye kunkorera kubera wewe izi faranga zitabonetse ibintu nakoze muri 98 ndabikora nyine ndabikoze birarangiye ushaka ifaranga zanje zitabonetse
ibyo nakoze muri 98 ngibi biraje nimwicarega nimwicare jewe ndashaka amafaranga icari kuko urashaka none isi nkundukiye Ndege kwigendera. isi nkundukiye umuntu sukundagira gusa sigaye igira misi yawe yangu kiyo kurigira nkiyahiye nimurebe muvugane mumpere sitanga ntakuntu je amafaranga ubura mu wanje urugo n'urwanje twashatse tukayabura Ni imbeba uzi imbeba zuzuye usanga ari imbeba zayatwaye. imbeba ko stari uwo musatsi tuvuga ko wawe dutuze kiyahiye tibishoboka royi amafaranga agomba kuboneka Ni imbeba Oya, imbeba ndagufa. zuzuye muri none se bamara gufata umwana wanje umwana Imbeba- amafaranga imbeba zirandira ifaranga ryazirya ibi bintu bashasha ahangaha ibi bintu ugiye bibazo. kunyitira umwana Imbeba ko umwica stari imbere y'abashitsi ifaranga idolari Tekereza ijana na ko- mirongo itanu none, zawe ma- imbeba kuko zagurutse urumva izo ziraza. magana atanu ari kuvuga ngo ngaradukora izo 98 niba mu Imana ndabikora ibyo nakoze muri 98 ndabigarura ni mutamboneye ifaranga mumurebere yivuze. nimurebe nimumurebe zino faranga usanga zaragenda yandi umwana mwana wanyu mwagize mutabeza umwana nk'iki washamaritse umusatsi ariko dore aho wosa muzehe yarihenze bagabo b'umwami bagabo b'umwami sokuru yarihenze azibika mu ikabutura y'umwana wanje umwana wanje si umwizi Niwe wazishize mu ndazo. nubwo narayi wawe nimba muri Imana no gukosera iya dabu oya wamugore wakabije sokuru oya singirira kariya gatsima warabihaye uriya busa wambaye wawuzuzaho ingwe royi nama nkubwira ko none kuravugira uyu mwana wawe usa n'abazimu umeze nk'iki royi nama nkubwira ko uyu mwana asigaye igira nkiyahiye yarihenze hari mu Singizi mwijima nijoro amatara yari yagiye Singizi. amatara yari yagiye sokuru wosanga azibitse mu Niwe ikabutura wabandi niko y'umwana pereza niwe inimero wa mbere nyiri pereza inimero zo kwa Shenderake niho nzovurirwa zoza mva ku bitaro ntaye kwa Shenderake uru rugo rwawe Matara- wazaye nabi mpi nimero za Shenderake Matara- uriya w'abadinzi pereza inimero za ibintu Shenderake birimbayo none ndagiye Ako wabo. ntimureba mwese Nubwo wari wabuze ifaranga waravuze nabi. 98. none ntabivuga kumbi batabangwa dukorera mu Ukoze iki kweli? ni nkuru mubaza ngo mu 98 ngo Oya natubwire. oya niko Cyo jambo je. nama mbona ko nabyaye nabi Noneho kuzibonye ukoze iki? abakuru bazaca umugani ngo kabutindi ziza nk'amavunja nuko ari jewe ari mwebwe wawa mu Filipo uyu mwana yaratumye yaratumye dukosana kandi twarashingiranye mukuru wawe afite ujya mushiki wacu w'umuherezi aho urya muhungu wa mukuru wanje nawe ntafite ujya mwana w'iwanyu wa mwana w'umukobwa uherutse gukora ubukwe bariya baririya i Nairobi bavuze ngo bashatse wa mwana wo kwa mushiki wawe mushiki wawe ngo yarashingiye birangirega ibi bintu ga Ni bisanzwe. Abana kwibaga byabishika ariko wihangane. uyu mwana ageze mu myaka ya myaka bazamubona ya dolosa nariko ntekereza ukuntu nzobwira Madagarena ngo naribwe kuko nagiye guhaguruka baye bambwira ati bazama bagukubitaho kikiyo nibagukubita ikiyo cyabizi mu ibarabara wamusanga ufite neza neza zanyabirinda mu mupfuko ifaranga zagiye ariko mbona mfurutse amahoro nariko ntekereza ukuntu ifaranga zirigitiye mwa Filipo nicyo kintu tutukigira sinzi uyu mwana yabaye cyanga asigaye amagenda kavuga ifaranga zitajanywe na maji zije noneho maji nyisanze mwa Filipo natekereza mvuruye hanzoha ni muhira ndebera imisatsi ariko ni mwe mwareza abana none umwana yogira uyu musatsi Uyu mwana- akareka kandi gukora nta kintu- mu ihuzu y'umushi aza asaba ifaranga gusa akazimu matarata ibyabaye byabaye ariko ga Uyu mbwa yaravuze nabi. kavuze nabi uzokora ngo ndacyako nibuka sibyo nagiye vuga ngahe nibuka ariko sokuru 98 ndatinya se kubisubiramo we sinavuze nabi nimpa nababwiye ati ifaranga zitabonetse nari gukora nk'ibyo nakoze muri 98 ukabikora muno muwaje ukwaza kubidukorera ese iyo muntegeye mwa Filipo nari gukora nk'ibyo nakoze 98 aha umwana wanje aragiye twabanye nabi kugeza uvuga ngo Wakoze iki? Hmm? Wakoze iki? none 98 murabiyobewe ibyo nakoze 98 ntitwavuye muri zura n'amaguru tugaruka ikarema ngiye gutera ariko ibyago biramuha sokuru yaraparangaye mwako mwirabona ibi naringiza ni umwana wanje ugiye kujana yabwiye akagenda kuko Genda kwa abaziragiye muganga, genda kwa muganga abadokiteri. oya nuko reka tugende